أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदा शुक्र कुरानी आलम का केवरी अल्लाह सुब्हानहु व तआलाया सलावता सलाम लेपुंगे दुआ कुरानी मी उम्मत के साहिबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी सलावता सलाम गा एकलेगे फानगे आलोन्ना मितुर सहाबीन शामिल कुरान मी रस्मिया के शरफरी मेहमान दिवहिराजे के इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्ना के डीन शेख मोहम्मद मंसूर यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर अल्फाज अहमदुल्लाह मौतूफ माफर काउंसिल के रईस माफर काउंसिल के इज्जत मेंबरों काउंसिल के इस्वेरिंग अंगहेनुंगे तरगिया मसिके कुरा कमेटी के लबुएति मेंबरों दावत देब्बागे वडागन देवी मुअस्ससात के बेफुरुम कोवका कियाबा देवी उस्ताजुम कोहुगे बेवेरिन अदि जलसा वडागन तिब्बेवी हुरिहा हाजिरिन
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalsa feshigen ediyai kid Gurwan ge barakatun. Gurwan kiyavi koga babe kamavva Amra bint Abdullah Amir. Jalsa taraf Qurani Arugand Aishaya Muhammad. Mihasa rasmiyataki Mafar Councilla Divehi Rajege Islami University Kurigen a university ge outreach program ge dashun Kuriya gendiya Girat level eken nimmala a course Furihama Kuri Baverin certificate Hawal Kurum ge hasa rasmiyat. Rashuga Tibegen Taulim Hasil Kurma Rayaturna Magfai Kaduma Council Isnagal Kureve Maseketake Terrain Mikohaki Mafarge Rayaturna Gurua Costa Ke Rashuga Tibegen Furihama Kuruma Divehi Rajage Islami University of Kuravuma Masekate Ufa Kuranjehe Kamaki Mifata Fursate Gebenu Hifa Gina Baverin Take Mikos Furiham Kofava Ekotum Vihi Bavere Kuani Kohuka Bavere Faslifa Kofaga Kolam Ei have Firihen Aditera Anghen Baveri Adi Hiva Kamak Mikohuka Darimaruna Kiava Devi Ustaza Badura Abdul Ghani Adi Ustaz Abdul Wahid Abdullah Egotun Jalsage Emma Furatama Nambarakam Oti Council ge Faratum Wahaka Furdakemu Council ge Faratum Wahaka Furdakavani Council ge Rais Alfalil Muhammad Adnan Bismillahirrahmanirrahim. Emeha hamdu sana haguge bani Adam tegere Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat assalam lunge dua kurani mimat ke Nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ademi salawat assalam ga ekale fan ga ala sabna mitru sahabi shamil kura. Algon benge mi ufaviri wagutu kodu sharferi kodde wadagen nevi algon benge sheikh राज्य इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डीन आदि यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अलगुण मेंगे मी हिंगुण प्रोग्राम गा गदाड़ा मसेके कुरी अलगुण में नायकुगा नीमेंदे मसेके कुरी बैवरी माफर काउंसिल के एमहा लोबेत मेंबर उन्ना वडागेंदे भी एमहा मेंबर आदे राष्ट्रीय Kurierumuga Rashik Haraki Kurumuga Rashik Gatibi Rajitun Take Ge Vishnu Haraki Kurumuga Argon Benda Mi Libunu Duaskolge Terega Tafatu Eki Daira Takum Mihum Binakurung Ei Muhimu Kame Kamuga Argon Benda Bes Safi Isabung Mikamuge Maseken Argon Membes Pashagati Komme Aharaku Baki Adadaka Program Hinga Algon menge mi rashuga tibi rajitunna adi baveri wan beenumwa emmeha farataka baveri vevegota program ta hingumaki algon menge maksad kamuga dekigen komme aharaku maduwegen e program hingun algon men handala plane kokken masek kashin bayin program ta ki kudakudinna bay program ta ki zuwanunna bay program ta ki kurihauna algon menge mihum binakurmuge strategy ekudawadi diriule kudi raddashuga algon menna emme bodu emme muhimmu taragiye genistene emme bodu barakami bani algon menge visnu taraggi wegen kan algon menna kashor wasa visnu taraggi won binawegen mi wani insana ya libe ilmaka insana daswa dassumaka adi e daswa dassume beenu koraisa adi bayegge meduga onna ekak waneka kan ebbawuma ehiterewuma එයා එකුගා කුරියා රාදියමුගේ විශ්ණු වෙස්මි ගෙනෙවෙනි හගීගතුගා සල්ගොන් බෙන්න ලිබේ ඉල්මෙකිස අදි තරග්ගී ගෙනව මට්ටක අල්ගොන් මෙන් කුරියා රාදිය මට්ටක
ilmaki eki daira takun algon men hoden je etchekkan ei algon menna saaf enge hagigat ehem wegen algon menge strategy es ekudawadi eki daira takun mihum binako algon menna hingunu by program toge terega war technical kankan dasko de program ves hingi february war rangala bæveri wegen rangalu fast ves hod adi ege faada e farataka miyadu ves adi madem ves qur'an kange algon menna para saaf yagimba hagigatuga ves migotan hinge komme program kiyeves puriha be fulum ves wara badagen program takekkan algon menna saaf adi ei forotama program hinga nimunu duwahu ves devana program waran avaha fashan algon menna libunu hibbarekkamu gavegen mi komme program ekke algon menna hinhama je emme muhimmu hisabaki mi kamuga bæveriwa bæveri e bæveringe hibbaru fishige nimend agigatuga algon menge by program toga waran umuru tafatu kobbe sebhori ekko program nimma mi waran ufawa kamen algon men agigatu ilmu ongenumoge hibbaru libumaki ei algon men ekan kura bayaka libe emme bod hinhamach adi ege sobon e faratakan engigenda echissa daswa echissa e daswa dassumuge beenun e faratoge aila takasha adi gyatimage mihunna sha ekwerina qur'anekan ei algon menna evvisaraka olifawa kamen kommekas mikahala bævaru kankan haaslu kurumuge maqsaduga algon men eki daira takkom mihun binakuran masekke fashagi program tak hingam vish egotun electric wiring course for the course taka hinawa course for the course taka adi migota kuramun ais algon men guruwanuge course tak ves hingun ei plane ga himanage masekke fish kommekas mi rashekga tibi dariwarunna mihunna ule emmenna ves beenu jefure muhimmaka program tak hingumuga algon men gengunu strategy ki divherajyega dawlatuge by university taka by college taka aykuga kulige masekke koru adi by private farataka ekko ves kulige masekke korpa kurevifa program tak hingi febu eh namoves rashekga diriwule rajitun takaka program hinga iruga algon men visni hile hinge komme program eke algon men hinga egutun huriha program kives komme sifayega komme mimbaregge aradutaken algon men atun goskin kamu gavies dariwarunna hamya hilegen estevon program takkan ei warabboda algon men ufapura egotun mi program mes divarajyege islam university akon algon menna wahaka deki mashara kuram fishing as program fishuma haya hamya bara ginaguna muamalat ke kurevon ebe fulunge faratum bara bodeti ebbalum ves libigen mi komme kamaki algon menge ves visnuman annani mi komme kame ves algon menna visnuman annani tibe fulunge ves siyada mashara libigen mikahala kankamuga kuriyaddaane go fenuni algon men abadu ves gabul kura kamen me algon men ekani molu nuwe ekapus ema anem mi hage wahaka ves dipunima hiyal ves dipunima ehiterikam ves dipunima ekwerikam ves ama devana miha algon men ves moluwan ema emmen ekuga kuriya radiyumuge vistumaki emmen ekuga kuriya radan kura masekke kuriyadiyumuga libe emme bodba enkamu maafaruge emme ha lobeti muassasataka maafaruge algon mennan ehiterikam deem beenu komme faratik ehiterikam aykuga min komme program en nimmalif maafaru council levriya memberunna WDC emmeha memberunna council ge emmeha mozafunna muassasatakun eki program ge eki haalittoga devvi ebbarlun ei mi program en nimmadumuga e komme bayakabbes komme mihakabbes adi ekamuge ehiteri komme faratakabes mige muhimmukam egi kashawaruwegen koddin masekke bedin ehiteri ema mi algon men mifada kankan kuriyak gendiyumuga libun emme bodu hibbaru algon menna egun forotama program te fishiruga ves mi kankan kurumaki hage gotuge swara bagutu ves dakame undagota ves kurimati wakame by faran idari wara bævaru masekke ves kuran algon menge mozafunna program te fishima idari gotun kuranjonu ituru masekketten ei hage gotuga ves e mozafun warubadu kamen neti adi fuhi kamen neti koddi masekkekkan algon menna jagima ehkamu mi komme masekkate komme program ekkon mi pashage nimma lewma hamaya fomuta fil kurma hisabum fishigin adi ituran hingenje eniye muhammadata hinguma hisabum fishigin algon menge komme muazzafek kives e kamuga par faruwaterikam ay algon menna ko masekkel muazzaf komme kas mi komme program kives algon men
bæverin nattaka haasukugin bæveri wan beenu ba horiya farattakan haasukugin hinge program bara bodan adive sufa kuran mi program ga tiya farattakun chawgori kamayaku ga bæveri ve miyada hamiyan aaruga mitaga bay kudin bay bæveri nekkamu ga vies bara chawgori kamayaku nimma algon menge diriulumuge kanta miwagutu mi honnani mihen gas wagutu taketti program ga bæveri vewarapana hage gotu ves ma bisi namaves mifada program ka bagutudi daskurumuge niyatuga ungenuge niyatuga haasako guruwan fada ilmek ge minbare namaves daskuran algon menna mi devunu wagutaki hagigatu ka ves algon menna ebbes gotakum gelli daan waguten algonda jagi shehwadi mikama kumsarakan ali alwada mikamuga algon men ummidu kurani kuriyan wettaga ves adives barakkare mustaqbalik maadurunu mustaqbalik anikka ves mige program ane program algon men pashani aditi kuriha farataka ves adi itura beenumwa farataka se furtatu algon men nang itura paipodde ven mifada program e algon men nimmalamu kuriha befunna adi bæverin na certificate libigenda bagutaki hagigatuga ves komme program ekga bæverin na libe emme ufaveri bagutko algon menge mi program feshigen program approval la hamaya adi program ge masekkata pashaga wagutun feshigen algon men ekga council ge member ves masekke kuri iruga fahaga kurawunu kamemmi hagigatuga ves migota program en algon menge faratun huriya gendiu mattaka masekkettake rangala kurawunima adi masekkettake hivvara koffiyai bikamuga hagigatuge eha bodu datikame undagu kamenu adi gwetta fennaka adi tibæverinna ekuga mi program nimmadumuga jehe huriha datitake dimawa huriha undagu take algon benna filuwa vesde ema migota algon benna kuriya itura program ta gendevittikama baninama adi vestiya farattoga atuga adi itura beenumwa ehe farattoga atuga ves miyobbare maagine certificate ta honna adi ituru maagine ilmu ves daswa adi algon benna algon menge visnum ves ma boda ves taragi kore komekas mire algon menna mi nimmaleve programaki algon menge mi dia aharu hingumattaka masikke kuri program to tereng e program mi dia aharu ge terega algon men program ge masikke nimma mi aharu certificate dinumuge marhala hamaya adevunle kudakuda ko lassima algon kudakuda ko mention kollam beenu mi kamuga hure mihara fudewaraka gina masikken idari gotun kuranchi university invest kuranche warabba or idari masik algonda bes enge hagigatuga swarakine bæveringe me concern noy ma boda laswati avaha certificate ceremony beomofago devana program feshunge waragine bæveringe ummide algon membe swarabada ummid kore hen nam bes mihen hinga program ta ki dive rajye hada fur usul ta ka ekkota kureve kankama vative idari gotun nimmanje kankama furiyam kuranche emmya kankamuga hagigatuga wagutu nagakam fahako algon warabada shukuru dannawad university ge emmha befulu adi emmha isvering mikankan abaha furihame kuriya gendimuga kurebbi emmeha minne masik adi kuriyan wettaga ves alon menne warabada jaginkan ove mifada masekketta evves waraka fohi kamene tebe fulme salgon menne ko koddepan alon men emmen ekuga adi ves mitibi masekke kuran adi mi maafaruge lobbet raituna mifada bævar fursat hoda dinmuge ummiduga alon men abades masek korum gendani alon menna engunu hagigataki mi rashuga mikankama tamrinuma enguma ilmu hoduma daskuruma shawgari fati farata hagigatuge adivise bati embima alon men duaki algon men me kura masekken itura taragive ti huriha befulun ti algon men yakun kura masekkatuga barakallebun huriha befulun me ti kura masekkataki algon men heyoge hoduma taragi hoduma algon men kuriyara masekke kuriyara diume kura masekke huriha befulun na bes warappada shukuru dannawada assalamu alaikum Shukriya Rais. Jalsa ke Korea dengwati girat level ek course friham kore bæverina ko ke certificate hawal kurum. bæverina certificate hawal koddevuma jalsa ke sharafveri mehman ge arihun adabveri kamayak eden. Sharafveri mehman Sheikh Muhammad Mansoor.
Ada Umar. Ahyan bin Ibrahim Umar. Maryam Sana. Fatimat Rifasha. మీ సర్టిఫికేట్ ఫామ్ రద్దు కొద్దండి. Amra bin Abdullah Amir. Laila Ali. Khadija Ali. Lut bin Muhammad. Muhammad Jaisham. Isaac Ahmad. Shukriya Sharaf very mehman. Denguri certificate na hawal kodde bumang yadi Mafar Council ge Rais Alfal Muhammad Adnan ge ari hung yadeng. Rashida Abu Bakr. Sultana Adam. Naufal Ahmad Nasir. మీ సర్టిఫికేట్ ఫామ్ రద్దు కొద్దండి. హవ్వా హారూన్. రయ్యాన్ ముహమ్మద్. అహ్లం అలీ. మీ సర్టిఫికేట్ ఫామ్ రద్దు కొద్దండి. సయీదా ఇబ్రాహీం.
ಹುಜೈಮಾ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಹನ್ ರದ್ದು ಕೊದ್ದೇನೆ. ಅಹ್ಲಾ ಬಿಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಆಮಿನತ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹಮಾನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಹನ್ ರದ್ದು ಕೊದ್ದೇನೆ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್, ಜಲ್ಸಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ನಂಬರ ಕಂಗೊತಿ ಶರಫ್ ಬೆರಿ ಮೆಹಮಾನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕೆವು. ಜಲ್ಸಾಗೆ ಶರಫ್ ಬೆರಿ ಮೆಹಮಾನ್ IUMಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಆಫ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸುನ್ನಾಗೆ ಡೀನ್ ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم المسؤول. ಮಾಫರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್, ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇಜೆತೆರಿ ಮೆಂಬರು, ಮುವಸ್ಸಸಾತಕುಗೆ ವೆರಿ, ಅದಿ IUMಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, WDCಗೆ ಮೆಂಬರು, ಮಿರೆಗೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಎಬೆ ಕಟ್ಟಕ ಖಾಸ ಕುರೆವೆ ಗಿರಾತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಮಿಕೋಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ದಾರಿವರುನ್ನ ಎ ದಾರಿವರುಂಗೆ ಬೆಲೆನ್ವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಲುಬೈತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಫ್ತುನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ರುನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಿವತಿ ಸಲಾಮುನ್ ಸಲಾಂಗುವಾಲಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅದೆ ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೆನಿ ದಸ್ಕುರುಮಕಿ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂಗ್ ಇಲ್ಮುತ ಮಿಂಕುರವ್ವ ಮಿಂಗಣು ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಮು ಎಮ್ಮೆ ಮತೀ ದರಜೆತೆವೆ ಇಲ್ಮು ಎಯ್ ಕೀಬೆಗೆಂತೋ ಎಯ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ವಡಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುನ್ ಗೆನೆಸ್ದೆವ್ವಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಳವ್ವಾತಿ. ಎ ಕಲಾಂ ಫುಳು ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಫರಾಯ್ ಫುಳುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾ ಕಲೆ ಫಾನ್ವನಿ ಎ ಇಲ್ಮು ಹೆಂವೀಮ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಮಮ್ಮಿ ವನಿ ಮತಿವೆರಿ ಇಲ್ಮಮ್ಮಿ ವನಿ. ಅದಿ ಕಿರಾಅತ್ ಸನದು ತಕ ಎಕುಗ ಇಜಾಜಾ ಫುರಿಹಮ ಕೊಫಿಕಮ್ಗ ವಾನಮ ಎಯ್ ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ಮಕಾಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಲಿಗುಣಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಕಮಾ ಎಕುಗ ಎ ಇಲ್ಮುಗ ಬೇನುಂ ಹಿಫಾಫಿ ಕಮಗ ವಾನಮ ಎಯ್ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎತ್ತರಜೇಗ ನೂನ್ನಮ ಕಿಯಾಮೆದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎಬೇಗೆ ದರಜ ಉಫುಲ್ಲವ. එහෙම වීම තිය දරිවරුන්න මිරේ දස්වෙනිවා දරිවරුන්න අලුගොන දන්නවාලානි තිය දරිවරුන් ති ඉඛතියාර කුරි දුනියා ආඛිරතුගේ ඉල්මේ කීරිත කුර්ආන්ගේ ඉල්මු ෆොරිහමෙන් හාසිල කුරා කුජ්ජකු මොයේ නුවානි මුස්කුලිවා හාලුගේ මොයගවා මිෆදකංකම් මෙදුවරි නුවානිකම ඇසවනි. එහෙම වීම කීරිත කුර්ආනා කෑබ් මිතුරකව්වේ එක්වරි වෙච්ච මීහකි ದುನಿಯೆಗ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮೀಹೆ ಅದಿ ಆಖಿರತುಗೆ ವೆಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮೀಹಕ ಬೆಗೆಂದಾನೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಂ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಾಹನಂ. එහෙම තිය එම්මේ දරිවරුන්න අලුගොන් ප්‍රථම වෙස් මර්හබා කියාල අදී තිය එම්මේ දරිවරුන්න මිරේ සර්ටිෆිකේට් හාසිල් කුරි එම්මේ දරිවරුන්ගේ බෙලෙන වෙරින්න අදී මාෆර්ගේ කවුන්සිල්ලා මිකමන් එහි තෙරිවේ එම්මේ හා බේෆලුන් හිමනා ශාමිලුකො එම්මේ බේෆලුන්න මර්හබා දන්නවා. එයි මේ හැම එක නිදරිවරුන්ගේ කාමියාබෙන්නු මේ මාෆර්ගේ කොම්මේ රයියත කල්ලිබේ කාමියාබේ දිවෙහි උම්මතුගේ කොම්මේ දරියක වෙස්ලිබේ උෆලේ කාමියාබේ මිෆද මසක්කේ කුරායිරුග දෙම්මේ අලගොන්මන්ගේ
ලොබති කවුන්සිල්ගේ රයිස් හිස්සා කරවි වර මුහිම්මු මවලුමාත්තකේ රශුග මියගතුගේ කුරෙවමුන්දා මසෙක්කෙත්ත අදි රශුන්ගේ රයියතුන්ගේ ඉන්සානී වසීලේ තරග්ගී කුරුමට්ටක කුරෙවුණු මසෙක්කෙත්තක කුරෙවමුන්දා මසෙක්කෙත්ත අදි කොරිය එෆද මසෙක්කෙත්ත කුරානෙකමුගේ උම්මීදා අදි ඒ කුරානේ වාහක හිස්සා කරවි උම්මීදා එකුග එකංකං හාසිල් කුරුම බේනුම් වාහාලුග එහෙම වීම මිෆද ප්‍රෝග්‍රෑමෙන් නිම්මෑගෙන් දායරු නිමිගෙන් දායරු කවුන්සිල්ගේ බේෆුලුන් ඉස්වේ මිකමට්ටක මසෙක්කෙ කුරෙපීති අදි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මිහා හිසාබ ගෙන්දියුමග දෙවි එපාරු ලැබුමට්ටක දිවිහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ නම්ග අදි කුල්ලියා කුර්ආන් ඇන් සුන්නා මියෝගත හිංගුමා හවාලුවේ හුරි මීහෙක්ගේ හයිසියතුන් අලගනුගේ කුල්ලියාගේ එම්මේ මුවස්සෆුනා ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ එම්මේ මුවස්සෆුන්ගේ නම්ග කවුන්සිල්ගේ රයිස්සෂා කවුන්සිල්ගේ එම්මේ මෙම්බරුන්නා වර ખાસ ශුක්‍රෙන් අදා කරා මයන් අල්ලාහ් අලගන් මෙ මිකුරා අමලත කබූල් කරවා එකලාගේ හදරතුක අලගන් මෙන්ගේ දරජා මතුවේරි කරවා අලගන් මෙන්ගේ කුපා පතෆුස්සවාෂි අදි මේ අලගන් මෙන්ගේ මීසාන් බරකතේ අමලිකම් ගලවාෂි එමෙරවති අඛුනා අඛතුන් කීරිත් ගුරුවාන් මේ අල්ලාහ්ගේ කලාම් ෆුල් එහෙනොන්තෝ කීරිත් ගුරුවාන් කියවමුන් ලිබේ ෆෑදා කොමසරක හිස්සා කොල්ලානේ වාහක අලගන් මෙන්ගේ කවුන්සිල්ගේ රයිස් අලගන ඉෂාරේ කොල්ලි එහෙම වීම ඒ වාහක අලගන හිස්සා කොල්ලන් ජෙහෙන කම අලගන දෙකෙනි එම්මේ ෆරතම හිඟා අලගන් මෙන් බලන් රමදාන් මස් කුරියම් මියති අලගන් මෙන් හේද කරමු මිදනි බරකාත්තරි ශෞබාන් මස් මි මස් බයබේ ෆුලොන් ખાસ කරණි කාරී වෙරින්ගේ මහිගේ ගතුක කීවෙගෙන්තෝ මි කීරිත් ගුරුවානට්ටක මීහුම් වගුතුත ખાસ කොල්ලා මහි එයි රමදාන් මහ තයාරුන් රමදාන් මස් මෑවි කීබෙතෝ එහෙන් හුරිහා මස්සරක වරේ අදි රමදාන් මහගේ රේතක කී දුනියෙන් අන්නානේ එම්මේ මෑඩ් රේතක් කම්ග වෙගෙන්දියේ කීබෙගෙන්තෝ අදි ෆහුදි හැග රේතක් එයි එම්මේ මෑඩ් රේතක් කම්ග වෙගෙන්දියේ කීබෙගෙන්තෝ කීරිත කුර්ආනට්ටක අදි කීරිත කුර්ආන් බාවාලේ පිරේකි ලෛලතුල් क़ද්රි විලේරේකම වාති එරේගේ හේයක එන්හාස් මස්සරවර හේවෙගෙන් වනි එන්හාස් මස්සර මීහක කුරා අලුකම එව්වරුගේ ධර්මයා සවාබලි විගෙන්නනි එන්හාස් මස්සරකි අඩ්ඩිහ තින්හරා එතකේ දුව මීහක ඒනගේ උමරු හුස්කොප්ප කුරා මසක්කතුගේ ධර්මයා සවාබ ඉඛලාස් තරිකම අයකු එදිගෙන් අලුකම් කොප්පි කම ගවානම ලිවේ කීවෙගෙන්තෝ කීරිත් කුර්ආන් බාවාලේ පුනරේ පාති එහෙම වීම කීරිත් කුර්ආනකි මිහා මෑෆතේ කීරිත් කුර්ආනුගේ තිම්බෑකුල එබ්බේකි කුරීගේ උම්මෙත්තකුගේ වාහකත රීති වාහකතබ්බේ රීති ලෝබීගේ වාහකතබ්බේ ජබ්බාරු වෙරින්න නියා කණේලොන ගතුගේ වාහකතබ්බේ නුබෑකංකං හිඟෑ දායිරු එකංකම නූනකේ නුමුනේ හනුහුන්නාති හනු තිබේ මීහුන්නෂා අදි එකම ඉන්කාර නොකොත් තිබේ මීහුන්න දෙවුණු අසාබුගේ වාහක වේ මි හුරිහා වාහකතකේ බවේ කුරු වාහකතන් එබවේ දිගු වාහකතන් එබවේ කීරිත කුර්ආනක මි හුරිහා වාහකයෙන් අලගන් මෙන්න ගුණෙදෙනි අලගන් මෙන් උලෙන් වීගයි අලගන් මෙන් ඉස්ලාහ කරන් ජෙහෙ උලු දෙමෙෆිරින්ගේ මසලතකුගේ වාහකේ බහුයි වියෆාරීගේ මුආමලාතේ කුරානම කුරානේ ගොතුගේ වාහකතන් එබහුයි අලගන් මෙන් එකකෝ අනෙකකා මෙද ගුළුන් වන්නන් ජෙහෙ ගොතුගේ වාහකතන් එබහුයි ෆොතුගේ බෝමිනකි ගායකනක මිහාව මුසෆ් එහෙනොතෝ සතේක සාද සූරේ 30 පොතන් එකලෙගේ මනි අලගන් මෙන් ප්‍රයිමරි මියගුතු නිම්මායිරුස් ඉස්කොලපුරේ ගින ෆොත් කියාලා වුණානි අලගන් මෙන් ඩිග්‍රී යක් දායිරු අසයින්මන්ට් තන් එපුරේ වෙස් ගිනවා අදි මාස්ටර්ස් PhD යක් දායිරු වරක් ගින කංකම් එහා හිසාබම් මීහා දායිරු වරක් ගින ෆිල්මි වීඩියෝ තක සීරීස් තක එක ගේම් තක වරක් ගින වගුතු හේද කරේ ෆවානි බය සීරීස් ත එබ බලාලම් තකුරාරුක ඒගේ එක්ටරුම් ගේ මොළුක මට්ටක හුනරුවරික මට්ටක
එකම අලුගන් මෙන්ගේ අස්තු දස්කුරන් ජෙහෙ කීරිත කුර්ආන් අලුගන් මෙන් කියවනි කිහා වරකත්තෝ ඒ කුර්ආන ගවා කුරුකුරු සූරත ඉදා ජා නස්රුල්ලාහි වල් ෆතහ් mi suratuge maane kiko bato mi suratuge tafsira kiko bato algon men kudairu hittas kurani wadduha misure algon men fatairu misure bawale puni kipekento misuratuge we warak gina filawalu take algon men na bunede e filawalu taka kiko bato algon menge uluma guluma akhirata tayyaru anje ge kuruko bayan kodde surate kiha warakatto algon men na ekan ingeni එකම කොළගොන් මෙන්න කී 71% මුස්ලිමු මියදෝ අජලු වන්නනී බුණ ෆෙන්නු ඉයගේ මීඩියා හෆ්තාගේ සොෆාතක බල්ලවාලප එම්මෙ දශු උමුරු ෆුරායෙන් ගොස් මති උමුරු ෆුරය එකි තන්තාගේ එකි කංකම් අලගොන් මෙන්ගේ උම්මීදු වරක් දුරක් නොන්නනි එකම කොළගොන් මෙන්ගේ අජලු වනී වරක් ගාතුක එයා එක අලගොන් මෙන්න අජලු හමවෙජ්ජියා අලගොන්ඩ කව්වලුගේ ජවාබු දෙවේනිතෝ අලුගොන දස්කුරී මිෆොතේ අලුගොන අමරු කුරී මිෆොතෂේ එහෙම් මුනෙවේනතෝ එම කොම්මෙස් මිම්බරේ අලුගොන් මෙන් කීරිත කුර්ආන දස්කුරන් එබජේ කුරුකුරු සූරෙත්තකුගේ මානය බලාලන් එබජේ මිරේගේ මි සර්ටිෆිකේට් දිනුමුගේ රස්මියාත නිම්මා ඉංගවා අලුගොන් මෙන් අසුමෙක් කඳාලම් කොම්මෙ දුවාලෙක්ගේ වගතුගේ ෆස්ට් මිනිට් කීරිත කුර්ආන මුරාජා කොල්ලම් වගතේ තේන YouTube මසලෙන්නේ ಫೋನ್ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಅತುಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಡಿ ಗೇಮ್ ತಂಗ್ ಎಬಹುರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಬಹುರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಬಹುರಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಲ್ಲಮ ಬಬ್ಬುಹಾ ಸೂರತ್ಗೆ ತರ್ಜಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗುಯೆ ಎಬಹುರಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಬಸೆ ಪಲ್ಲವಾಲಪ್ಪ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆದಿ ಬೇನೆ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ನಿಮೇರು ಇರಾದು ಕರಬಿ ಆ ಬಬ್ಬುಹಾ ಇನ್ ತಿರಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಮಾರಹನ್ನ ಹೆಂಗೇನೆ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮು टोनी ब्लेयर ऐ इंग्रेजी लातुगे कोरीगे बोडवसीरे डेली लाइफ का किया कीरित गुरुआ की व्यवहार मुहिम वाहक तक हुरिफोतिके मी मुस्लिम के वाहक एन्नु गैर मुस्लिम के वाहक मी दुनिया के बारगद ए लीडर रशिया का राइस पुतिन कीरित गुरुआंगे बकिया इंफॉर्मेटिव फोतका बात इंग्रेजी लातुगे रस्केफान प्रिंस चार्ल्स कीरित गुरुआन के ट्रांसलेट क्यूबा आदि दहन हुए आदि रंगल का मान फहमेन हुए अरबी बस तस्कुरबा कीरित गुरुआन के मान फहम कुरुमट्ट मी दक्कनी मुस्लिमुं के वाहक तकेनो गैर मुस्लिमुं के वाहक एकमको अळुगन में किहा हमियतेत्तो देनी एफता किहा वरकत्तो एफतुगे माने बिस्नालनी एफतुगे वाहक तक बिस्नालनी कुरिया मियोती बरकत तेरे रमदान मस एं इरुगा अळुगन मेंगे भगुतुता कीरित गुरुआना एकुगा हेद कुरुमा अजुम कनालुगा क़ियामत दुआ कुर्आन अन्नानी कुर्आन दन्नवा ए हद्दवा बडु करबीला है इबा इलाहुगे मियला एबेनि बगुते मिबेनि बगुते कीरित गुरुआन कियोम हेद कुरिये एबनि रेग्गे नुनिदा मिवेनि दुहेग्गा मिवेनि मसक्कते दूको एबेनि कमकन्नगस मियनि कमेन्नको कीरित गुरुआन कियोमगा कीरित गुरुआन तदब्बुरु कुरुमगा कीरित गुरुआन तरतीलु कुरुमगा भगुतु तहेद कुरिये එහෙන් කමුන් ඒ අලාය ශෆායත් ත්‍රිවිධ බාන්ති ශෆායත් ලබන්නේ එහෙනම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනගේ ශෆායත් කබූල් කරව ඒ අලුගේ ෆාෆ ෆුස්සවාදෙබ්බ එහෙම කීරිත කුර්ආන එක්ක හේද කුරා වගුතකි ගෙල්ලේන වගුතෙන්නු කිතෙම්මෙ කුඩ වගුතෙන් හේද කුරියස් ඒ වගුතුගේ ෆෑදා කුරේ එහෙන් බීමන අබවි ඉරුෂාදුගේ ඇසවනි ඉක්රාඋල් කුර්ආන් කියබෑමි හුන් කීරිත කුර්ආන් කියවාෂේ فإنه يأتي فهم كشورن القرآن أنانه يوم القيامة قيامة دوه شفيعا لأصحابه إيجي أصحابنا شفاعة اليوم دين نالغن منجي أدوتا زينة القرآن بيجي فاني بيان كديف لواكيوما مفادا كانكاما كنون أدوتا زينة القرآن جيني إيه كانكاما نالغن من بايفار داريوارنا هيبر دي هذا كوكمن لبا කොක්කො කියලා බලාෂෙ මිලෝ හාදා හරි තෙමෙනු මී කවරක් වත්තරේ බයිපාර හිබ්බර්දී වෙසද එකමක කීරිත කුර්ආන් මේනි රහකක කියවා හාදා හරි කියා හිබ්බර් දෙන්තෝ
ehibbaru dinumoge wagutumi shawban mahaki dariwarunna ehibbaru deembi iname deembi kandalambi baki minbare kiyewonima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis tarabani zayyinu alqur'ana bi aswatikum teba mihunge aduta zinetteri kurashe kirit kuruwan kiyum ilmu werim mi hadis ke sharahaga vidalo fawani ei adula adu haruko kiyume den mikamani alugon menge darinna ekanyennu mikan kuranje bodeti mihu khasako firihen befulun anhen befulun miyeduge mujtamauge firihen befulun kiyawale madu adu haruko gega tedemme aluganda kan no kiyevene aluganda darifulu kiyawa haritiko ei aluganda darifulu guruwan kula hafunuwa eveni tanaka funuwa wara riti ekama koes aluganda adu haruko kirit guruwan kiyevanje he masekke kuranje ehmi manaviyya sallallahu alaihi wasallam irshad de bahani laysa minna timan kalege fanuge ummatuge terein ba mi hen nune mallam yataghanna bil qur'an guruwan adula raguga nukiyawa mi mitaga rago asam yati bang ilmuwerin sharahaga gennawati bina ilmuwerin buray wada gannawani adu harukon adula kiyume algon men kahuf sure kiyom ukuruduwa madama kiyeduwas mireim fishgen algon men kiyawa ei algon men na gefla de meduga nurel levigen dakame kahuf surat ga diha ayat daskof kam gawanama kappalo ge fitna rakka teriwe algon men ge gina be fulum hiddaswane diha furatama diha lawete akhun ehem bima kuriyam miyati barakat tere ramadan mas qur'an ge masar qur'an tadabbur kuram bi masar tartilu ko kiyawam bi masar ehem bima e mahattaka algon men tayyar wairuga mifada haflaye bebigen diumaki algon men ge ruhaniyatu wargodakotte algon men ge maanawiyat itura taraggi kotte kame ehma mi wara rangala bevuno haflaage goto galmon dekeni ema algon men emmembes algon menge ailaya darinna ibbarudi kirit qur'anuge ekveriya kabuma nasihat wambi qiyamet duwa qur'an tartil ko kiyewe mihunna denneve iqra tiba kiyawashe warattil adi tiba tartil ko kiyawashe adi ek miha ko kiyawa ayat kay para enege daraja ufuli gende labati akhun mifada jalsa nimumuge korin ramadan mahuge amaluta bahattala ne komme sarka bunela demane karne miyad miskituge bunela devona ekamako hanan kalla dinumaki ekkame mihares bay befulunge sfi baje ehenno to pahato nangalu to masale ne signal live to live ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramadan mahigga algon minge amaluta bahattan jehege wara kuruko bayan kodde bafave ekalege faanu hadis korabani mallam yada qawla zuri wal amala bihi mihaku nuba basta bunumunna nuba amalata kurmun durunuwa kamga waninama ei dogo heduma debawduma fahish kankama enon wes mihunge haggotaka araganaka mihpata huriha kame nuba amalata wotere gimene huriha kame adi mi huriha kame adi efada wahakata durunu wejjekam gawaninama falaysa lillahi hajatun fa Allahu emihaka beenum be bodiyan nugannawate fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu emihaku nukana be huruma kunne waram muhimmu kurukuru irshade Allahu beenum be bodigannawani nukana be hunnaka shennune Allahu edi bodigannawani ekalaange ya kuttam bumashe ekalaange yang edi denna bumashe ekalaange algon menge fa irum fusawade pan kommereku etake makhlugun naraka muttikura bomundairuga algon mennaki naraka minjuwa baikam gawaito algon men Allah du'a dannawaje emme ramadan mas awmuge kurin algon menge umruge barakallabba algon menna emaha baddalu muge hew tawfiq defato du'a kurumbi algon men du'a kurumbi sirrakum besku ado haruko shempes ado maduko kihinetto efarga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bay befulum vidalwa agatugo mufassirun geterem bay befulum vidalwani quraishun geterenge bayke ani bay befulum vidalwani yahudin geterem bayke as nabiyya sallallahu alaihi wasallam denne e Allahu ge rasul kihinen heye harme dua kuram adu harukom heye no onnama
adu warukon hije kihinettoy ehindo Allahge nabiyya ya wahi baba lepun ei Baqara suratuge miyay wa iza sa'alaka ibadi anni halege fana timan Allah med suwal ko fikam gawana halege fana widalu washe fa inni qarib fa timan Allah ani tiyabami hunna kuttam begenne ujibu da'wata da'i idha da'an tiyabami hunge tereng ala ko dua ko fikam gawana ma edua ijaba kurabu mashe falyastajibu li fa he oren timan Allah ijaba de hushkame wal yu'minu bi adi furihamaya iman ba hushkame la'allahum yarshudun ei euren kamiyaba tedmaguli atmattake tedmaguli bigen kamiyaba falah libeni emi ma algon men Allah furihamaya iman be ekalange dannawambi ekalange ginen dennumaki algon menna faida horikame ekalange handuma qur'ana ekalange algon men handuma qur'ani ehmi ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani fadhkuruni adhkurukum tiyabami hun timang ilahu ge mating handuma qur'ashe timang ilahu tiyabami hun ge mating handuma kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala algon men qur'a masakkatu ga barakah labash adi algon men naki barakah tere ramadan mahuge darmaya sawabu libe bi hun ge tere algon men labashi algon men naki kirit qur'an ga ilmu ungeni e ilmu ungannade adi e ilmu ungenma lobi kura bekam galabashi algon edene mire daswani huriha bayaveri mige devana bura certificate level de nonnama certificate level 2 in girat mihar egota kiyani ehmema giraat certificate sanadu de hasil kurumattaka miwagotuwani huluwaleifa miwagotu hajkudin ebati bi registry we fa algon edeni tihuriya dariwarum bayaveri we ei semester ge kohe council ge ebbalum forihame debban kama rais vidalui adi ebe fulun dani ekamatta ka masakke kuramu miwagutu wes ehmema ebe fulun ge masakkatu ga algon men beenuwani tiya dariwarum ekama bayaveri we ebe fulun ge kura masakkatu ge agu wasanko tiya dariwarun naki mirashuge nan riti kura adi mirasha taragiya tahzibu genasten masakke kura dariwarun naku dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mirege mi baddaluma hadiru ilmi baddaluma hadiru emme fulunge fa fusaba suwarge wante verin kam golebon Allah subhanahu wa ta'ala algon menge amal taqabbul kuraba fa fusaba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. शुक्रिया शरफेरी मेहमान निहिसाबुन जलसा निमुमकं आई कोस निम्मा सर्टिफिकेट हवाल कुरी हुरिहा बेवरिन मरहबा दन्नवं वडागिन देवी कमट्टका हुरिहा बेफुरन शुक्र दन्नवं ती हुरिहा बेफुरुंगे शरफगा बावा बिलम मीरपुर में प्री स्कूल गोत्तेरेगा ओन्नाने हुरिहा बेफुरुंगस इंसाफ कुरेपुं एदेम बादवेरी अमारे यकं एदेम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू